enti nyame akoma ene osumi yewo nana Kwafoa adukusu the third yewo nana oti ba fifre pon ni fahene aroko ni fahene nana amen yewo nana owu kuna the first that fahene aroko yewo nana awani akoya ko the second achamene na yesha da ko ni ko ko asema na ye frano message jima na neno baby e ko tirano ni dino ko me saka
Nana Kwafoa Boatemaa the second. Ipanema of Ayoko. Ipanema. And Nana. Praise the Lord.
Boatemaa, and I'm there, said Diane, and Mom. Now, we are sure we have dear. The dog must say, I see that you to come on me through. Son said, I could never tell any man, Nana. This about G2. Then so me put Jan was a bema. And G2, some may quack. And Pam, the boy. You couldn't near ma or the bed sherman, or trust your poor way, you know. Here, I miss Shan be brave. Never you didn't suffer so piano, and yes, Famano. Son said, Semesiana,
ka dwumadi amdi nke bia ka anyasa nanso so watamachi oye bema kudufu ya mission bebre ya mena ne kese mi wo fa no mo abusua pura busua no ni timi ka we na mo no o mu nyina doso ko mu yidi kire me no ya mi hira wo e ma panifo a na gugu dem e mema a gugu dem mo nyina se o ma yi mi se me nyu o ni eti nya mi hira bebre asida biam susu be kwama ikofo duafo ọmọ enya mi mu na ọmọ atwe ọmọ efi mi kwa mi be nyina akofo aduafo di machi eti ma dofo e akofo adua nyina da me dowon bebre se no do na ọmọ yi di a kire me do ma se na mi hira o wo ọmọ sikam wo ọmọ do a ọmọ yi na di kire me ne pai bom mpo na ọmọ ka kire me se me nkonko mani mu Domasi. Le mo no kwa wo de mi ko se mi nyina wo so ba pani e wa bura so busu yen mu no mi hu o mani mu aseda na fia na mo nkabom na mi hinya no odo se bura so busu ya e be ko na nim asa sadia na achemu na wa mu se mpanifo nyina eta na ti no e na wa bombode ache na se ye be ro oyoko ankasemu sadia ye beka ne se oye ba pani efi wabusem ne mom no oyoko man ne de oye oyoko ni fahema se ye nhwe eni tuade hu ben na ewo hodema oyoko man se oye nana ni fahema edema wo mo yidian na mabu no ne manfo ewo ho no wo mo nhwe ni mu se wo so wa henie no ebetimi edian kaidom de amakuru ni a meka ne se oyoko ehwa na mfi na ehwa so ne tete me eti no emabaawa no ene emagu na ewo kuro ni mu no meka se ebeboa boma no nyanya ya nkabom na aniehia oyoko man a esi eyam e kuro ni ya da ekonkan no mesu meboa ama yaye na ni nyina so ebe gina ya hene a okuro on ebe no obeka bia se yenye ne amwa no mesu me yi hu firi meta energy Boatemaa yenwie no na yenhwe mabuno no so ani ebesan so bia sanse kuro bia bekoso a na da achi ni dina mabuno no so afutuo bi wo sanse na hema waye pani se obekwa adwabo ase ene niama mpo abra na wo ba betena akonya na eden na ukosa adwabo no nyina ase hu ye suban bi a eda na di wo ho se waye na hema wafutuo a wo de bema mabuno efa ye ne ye bia ya na eda fem anase enko yie saa emako enko so no wafutuo ne se mabu ne okro mbo omu nyina benyo do na se obi woni ye bia nsem fata obeyi ne ho afiri na daachi bi no obi nim ni ya nipa no obedai ebeba akoto no sanse mi ya meti hei na mi nim se nne meba bedi fahema nanso enne mabedi se ye na se mi dachu be bia dia ense ne mfata akeba e ne kebe palemi eti sana me pese emepu ewo krom wo o bede suba padi na se dachi bi akwanya bi ba ye de omo afaso ti wo wie no na sadia wa bo asore so no na wasi ye de na uba ya do ekokotsina akonya se de wa fa amane na amandra budu ubi ne kra no wo bo modi akwaso dem ye basi ye sese jinye we flo ahensam ene na meso traka esa ede mo pa se di hu ne se ahensam no ya na bo so ni ni ade no ene kutu so no ubi sa wo etisa Bible kura no na hinye wo eti no eba meme ye Pentecoast ni eba ye no ebo be sofu amano oh ye no nyam shekese ye na ma sori fo mo ni adi bebre enti ne we enya boso nsem se atama ni enyimu na ye se ya boso nsem bet enya boso nsem
enti ni anana de ba kwa wie no no ya te de free ho se e ba ne sa hensem ene nyamesomo a awonsem bia eni ntini nyina no e ya de ba ko sanse ne esi wa ha yi wiase mu sa pepepe ena e wo drop ko no e mu kai sa e ya yoko ba TV